Siyak ni Manang June, Siyak met ni Ama, da kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? kultura tayo, Literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FTG. Amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipin na tektay nga Ilocano. Siyak ni Manang June, siyak met ni Ama, da kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. adda kami manen karuba. With your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napnuan panangipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito ilang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsam-it. Arubada kami, ada kami, manan nga FTG. Amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipin na tektay nga Ilocano. Naimbaga panggal dati aming karuba. Okay, 26 iti mabilang. May 26 ket Bayo di bainti siya eh, siya pinakapsyon. nakapsyon ita Apa kasi nga, nakapsyon. pizza. Ayan. Kat mawadi na Domingo apo, iti bulan iti Mayo and next week, syempre, June 1 to daitan. And, Di Dajitan to Bagyo. One. On Saturday next week, we will be in Baguio, Karuba for a gig. It's a Holiday Inn hotel. Yan, nagmasaya at mga banag ta makadanon ta Baguio. Anyway, nya man abong abubrayan niya tatangan nito. Apo ka kaduanda kami. Itilaso di talo nga oras. Programa napnapunuan iti. Sonata ni Ayat Ken Biag. Okay. When ngarod karuba kat dati pangablaaw yo ay kat please feel free to text us over our official text line 0915-071-3686. One launay. And at this moment, kahit ko apong kablaawan dati balasan ko. Wow, nakalala Sa John Feliz Pastor Seriales for passing the licensure examination for teachers. And thank you so much, Basang, for making us proud of you talaga. But nga, nagbunga ako na dahan lang nga, dagitay mamais, mangmangga, taglaw-law, di agbungbunga, no di kita. Dagiti ban-banog, tinaganak, syempre. Especially LPT. LPT, or sa ka LPT, licensure professional, something like that. Teachers. License, gaya License your exam for professional teachers. Ganun sa. Si Orisa ka LPT, mat, laging puyata ang tatay sa Oh, katutugtog. laging puyat ang tatay ni John Feliz. And in fact, last Saturday, kadwami ni DJ Han sa Jay Aglipay Quirino. Kalman. Kalman, gaya. And thank you Parang so much. binaglang ni DJ Hans di Kalman. Juan, ako, Diyos ko, kasi mo nakakurba ay Nakatoksido. Nakatoksido tayo kastaon. Dapat di ribbon na. Kastina na eh. Tungod na. Kung ordiso na ti chief waiter ka. Ngam sobra mo kinagwapo na DJ talaga. Oy, dami nagpa-picture kay DJ Hans kahapon. kahapon. Grabe. Kung ako si DJ Hans, magre-resign na ako sa radyo, mag-MC na lang ako saan saan. Talaga, but nga,
well admired. Siyempre, nagpintas mo ang delivery na, di ka Yeah. the way he introduced the bride and groom talaga nga sumgar, dagita dut mo. Isong ano, Ladies and gentlemen. isong ano daw kasyon nyo karoba, ay kataalaan nyo, iti tandem, iti FDD plus DJ hands on the mic. Apo nagsayaat ka aruba talaga. Yeah. Agsakit tabok si iyo, From, ka iisam. No TM si ni DJ Hans, syempre. Music mo, da kami. Da kami. And of course, back up kami no DJ tinulungan nga ko nada. Ngarod, karuba. Dagiti manarimaan niya bubuya kata kami sa Facebook. Thank you so much, Apo. Dagiti online balong One, ikamati kana na Susan Ortonio. Hello to Ben and Perla Acosta dyan sa San Mateo, Isabela. Hello, ate. Happy Sunday. Kung naman ni Auntie Sonia, nag-reply sa na Auntie Cassie. Hello to Auntie Cassie Cabal, Salvador. Yes. Thank you so much for sponsoring DJ Ayanyo. One DJ Bacnor Elementary School. Sa J Bacnor Burgos, Isabela. Tulod te di Biyernes ba? Actually, dahil tati may siyang mission apo ti FDD, not just to sing, no dikyat di mangiyawat pa apo, dagiti ayat nga gapo sa nga ayat, dagiti OFWs and other Filipinos ito'y local apo para kadagiti less fortunate. So, naki-participate kami para iti Brigada Eskwela. And in 2019. fact, nakatadon apo tinap na pa namin nga luglugaran. So, we kaya, have been to Ilocos Sur. Ito Ilocos Sur and to Ilocos Sur. Siyempre, talong nga lugar di dyan. Talong, magsingal. Sinait. Sinait. Yan, nga madik matandaan na, dagiti barangay di Sinait. Barangay Kibit-Kibit. Ito'y pa apo Isabela and Nalpasan and the next week early on Monday siguro no palubusan natin na Apo Mayor man na nakita ituloy di jay sagot met iti pagayam tayo sa jay US Maryland nga mapanji San Sebastian Elementary School. Ayan, so dagit ay mamaestra Apo nga dumdum nga kita nga mga isusuro dito San Sebastian. Please di ba dati tinawag amon? Bueno, dati tinawag si Mr. Will Gamis. Yan. Ano na binibining Hermie? Ani Mr. Gamis iso ti nakapatang ko. Okay, karot uman nga sonata may pa kadagiti awan pay asawa na pampagana. Madandala gana taawan pa'y asawa nalakaya nakon ngem awan pa'y nasaraka ay napili at namin idi agkabanwara naseksibit ngamin sinasara napausa nakon nga adda baby nan nagaaramid nakon itikrib anara gimatang nagpaikit din itimunmun yeka taisumet itan itiliw-liwakon nga maaniya pa'y itan ti mamaay na nalakaya nagneten nga nagasawa agsapa uray nugubat pa'y matukul tay arado ko mama ay nan nalakaya nagmeten nga nagasawa di pa'y lagluan nusumkan sagpaminsan di pa'y tumaraon
ken agsapa uray nugubat pay matukol tay aratukon. Kasi nakalanlaan ni Tirupa dito ni Facebook balong nakasilsilap. Kamoman. Gapon sa tiboy puyat. Anyway, good afternoon. Nakata kayo amin na po nga manarimaan nga dito Hong Kong. Dagitay officers and members city for the Kedu Hong Kong chapter. As akas magitiban nakasuot akit anniversary shirt tayo ni Hong Kong ko na. Ayan. Ayan, thank you. And naku, ni balungmot din na mapasakin dagitay kuha na ditan. Kat ko na dito, congratulations to John for passing the LAT exam from Lola Avel Bartolome. Ayan, thank you, Ninang. And of course, sir, good afternoon. Naka-tune in po ako ngayon. Have a blessed Sunday. Kunamat iti TPS Bank Manager. Ayan, good afternoon, ma'am. Ayan, numasapol yo po iti Carlon. Pangkaya po TPS Bank. And please look for PS Manager, PS Bank. Sino TPS Manan ni Ma'am Nakalimutan ko yung pangalan. Eugenio. Eugenio yung apelyido niya nung Ayan, dalaga. Nung dalaga, no, si Domingon sa madi ka muunay. Basta adyan lang. Ma'am, pakitext yung pangalan. Ayan, please approach Apo DJ branch Vina manager. Eugenio. Ayan, please. Ma'am Vina. Please look for Ma'am Vina Eugenio. Supay Kung kat. gusto yung mag-Carlone, malaking discount ang makukuha ninyo. Basta nasumber kayo Apo Jibang kono sinod DJ naka-is-isom DJ igid DJ nga talaga mot nga always ready Apo nga umay mang bisita kada kayo isunti ase ganyon. Apo kat diminishing iti iti porsyento na so nga naglaka Apo ti agkaroon ti lugan iti tanga panawen. Kasla idi nga Apo dagitay lang nababa nangen nga kasta unay ti agkaroon ti lugan itata amin tayon mabalin ti aga-avail iti lugan kaya po itinalagan Apo nga panang tadati porsyento dagitay babangko tatan takas tayo kansyon me nga pirmi nga agbirbirok dan iti tattao nga mapapintas dati biyag na yan hanla nga car loan as well as the salary loan and everything nga loan dito Apo bangko agricultural something like that. Nga rod iti oras ket 20 minutos kalapasan ti alas 12 madam mga magipatpatang ni John Mark iti telepono hadi ka mo sino katungtong na. Okay, bumasa nga kita pangablaaw dito official text line. Kablaaw man ni kadong orden dito San Marcos nga madama ti sala nati budots. It's me bong kunana toy. Nay nagadum nga dagosen. Kunana pa na imbangal to yo mga sir pa request man na iwawa nga nangabakak nga anak isagot dagiti relatives ko mo ka family, Melan family, Joshua family, Puno family, kaingongot ko Agripino Manuel. Nag-text ni Irene Manuel it is Rizal Luna Cordon 1 Apo iso tinangabak DJ na iwawa nga sunata and then faka after the program iti Sunday napanso na di balay na nga inala tas asideg iti Rizal Luna nga mapan DJ Villa Carmen. Ayan, congratulations once again ket ipakatukar ti damdama data. Ket kuna naman dito sir pagrit naman DJ nakapasa ti let. Oy! Framil Valenzuela, Harold De La Cruz. Reynolin Jose. Thanks po. Di naman ba si Asino Isunya. Siguro ni ko DJ ni President. Good PM. Kablawag dagiti family Quijano, ken family Orlando. Tukes ko nga kuya si Seaweed. Dito man dito pa kibiyang ang mga dito kanya. Happy blessed Sunday po mga idol from Bente Baldos tinagan na. Shout out kanya ang agbuy-buy kana man ni Edson Cabunot. Kana man ni Anthony Dome. Good Sunday afternoon Manong Jun and JM. Great ko lang Jay stepson ko. Happy graduation from Honokaa.
High School. Salamat manong watching from Honoka, Big Island of Hawaii siguro Hawaii, doon. ano ka? Hello, ating RJ. Happy Sunday from Antisonia, Castillo, Santiago. Have a blessed Sunday, Karuba. Watching from Macau, from Gian Glorioso. And hello karuban, nagmayat nga tinggan. Dito sa natayo pagkablao man. Dito'y Ambatali. Jan Marcerafica. Nga agdang-dangag. Dito sa natayo agyaman. God bless. Boy. Wala ang iti recipient na. Pa-shoutout man na po from Lloyd Altre. Hello, manang Sonia, kan manang kasi Salvador, kan amin nga karubas, ti entero nga lubong. Hello, Engineer Reynaldo Felipe. Ti Makalawat Kabatuan from Kuya Joseph Agtarapi ti Kabatuan, Isabela. Aha, ato kami nga buiboyak kanya yo apo, kuno ni Lloyd Altre. Yo, nagiyaman kami apo. Please like and share garot, dagiti videos made di YouTube. Kaya nag-subscribe kayo, tanwa. Agsa nga kasutan, nga ribo ti subscribe. Kini ating Rainy Miles, weno ni... Oh, naga naman tatayan na Rainy Miles? One ni Micaela? Micaela. Ati Micaela Zulweto Flora. Yes. Nga ron, may Yan, sabi here's some... Dati nag-message sa'yo. wala na. Makiktot ka. From Ma'am Amy Ortega Anderson. Wow. Oh, she's watching. She says, we miss you so much. We miss you both on KPRP 650 AM. Yes, Radio, okay. Nga ron, mabalik kami magsubli dito, ma'am. And we are hoping, apo, nga mapatganan datay invitation nga yaw awat ni Kapsat Cathy Salvador kada kami. Anyway, may sapay apo nga sunata tay sagot mi kada kayo agor kata kitantaman datay this love song nga talaga makikit kung kansunan da ito'y balong. Napanamon. Okay, humabol ka. Nga Rod, may isang asunata para kata kayo amin, apo. Dito yan. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Kung nanay ko yung RJ dito yun, ganas nga isala daytan naglalano karakot mo jay kasalam insan amak jay pastor. Wala naman. Sino nga tatakin na rakok mo? Ate kapadpadang mga tarky shoes. Ha? One. Na. Awa? I didn't mean anything. Mati nawatan eh. My heart's at your command, dear, to keep, love, and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn.
do di mga blaon dito eh. Okay, thank you kuya kung ano dito eh. And welcome ulit sa Aglipay. Okay, from 731. Kakuna naman na. 7138. Yes. Hello, you, Sir June, kan ading JM Kablaawan man amin. Dagitag nindingag nga taga Cebu, kan amin dagiti padak nga RIC. I-request ko man dita din nam awan nagpasulak. Sa lain amin dagiti sumasalang RIC. It's me, Norma Bermudez of Cebu, San Isidro. Kantaan nyo man kati ading JM. Salamat, sir. Kunan. Ano ko na natabalong? Tine, dati nagsurat ito eh. Talaga nga papel. Kana na. Kablawak ano, iti Area 3 Medical Team headed by Dr. Shirley Gamiano, Dr. Wilson Balayan, Sir Gerson Barrientos, Milanel de Guzman, Jocelyn de Castillo, Relda Buena po na kato, Gian Chris Benigno, Luella Aguilar, Nerissa Ferrer, Pablo Marcaliona, Conrado Akpala, Randy Andres kano. Thank you very much kano for choosing Villa Carmen Elementary School for dental and giving school supplies to our children from Villa Carmen Elementary School family. They are requesting the song Maulawak Mildred. Nagmayaman. Maya manta dati dental mission da kan giving of school supplies. Ay, okay. So, kansyonan tangar dito, Maulawak Mildred. Ngayon, sakbay iti dito karuba. Agor ka kita. Okay, kung ano pa dito, idol, good PM request ko man dito kanta nga Mildred. Sagot ko Titano, ti Cebu. XO2. Thanks, idol ko na. So, dito yung orden na po, iti request yung sonata. Si kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katam pinaugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga day makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem kumaisarding mo kuman, ti alakay mo alipliputam. Taiso ti nangaklon kanyam, idi bardang isit papailang. Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred, Jakmeten mataro san tigting na mo analimet Mildred. Kunak no tay ka denden ng asawa tiin ka ipatpatek. At talagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Sawen maulawak sa Mildred, Jakmeten mataro san tigting na mo analimet Mildred. Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpatek. At talagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Si kantay kabagnangan, tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbian. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto lang. Manang kuwad dapay oras mo, tatanangin day tabiyag mo. Maan anuno nang isip ko dil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapatek may sat lakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno.